Dunkin Donut surprise bags. Save money, save food. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini kita sudah di depan supermarket Spar. Tapi ini yang deket banget dari rumah ya. Jalan tol, bukan di kota yang kemarin yang kita ambil dari Bila, Unimark. Di situ juga ada Spar, cuma kita nggak pernah kebagian. Ini surprise bags. Jadi di kota berikutnya setelah kampung kita, ini sekitar 5 menit nggak sampai dari rumah ya. Tuh, kita order 4 hari ini, 2 yang mix, 2 yang vegetarian. Terus besok kita pagi-pagi juga bakalan jemput beberapa surprise bags. Jadi vlognya bakal bersambung ya. Kita lihat besok surprise bagsnya apaan. Lihat dong, ini ada Easter cakes. Tapi aku bisa baking sendiri sih. Cantik banget nih, spring. Ini ada ikan favorit, ada dorade. Diskon 25% nih. Tapi kita nggak tahu isi surprise bags kita apaan. Oh. Hati-hati sama Haze. Halo Haze. Halo Rabbit. Bilang halo Rabbit. Halo Rabbit. Gemas Rabbit. Apa itu? Ayo. Ini yang mix, ini yang vegetarian. Yang itu dulu. Oke, mari kita unboxing. Wow. Ini mix. Ada ham. Apaan nih? Apa ini? Pastinakan. Ini ada blueberry vanilla yogurt. Wow, good. With oat. Ini ada noodle salad, snack salad. Wow. Ada jamur. Austenpilz. Apa ya? Jamur apa namanya? Lupa aku. Austenpilz. Ist das vegetarisch, ne? Ja. Mix. Normal Mix. Austenpilz itu jamur. Ya, lalu ini ada selada mix. Ada snack salad lagi. Ada fruit salad, fruit mix, buah-buahan. Ada blueberry oats lagi. Ada Suppengrün buat ngesup. Super. Ini tapi organik ya, bio. Yes. Terus ada premium ham. Premium. Next. Ini yang vegetarian. Vegetarian
Wow, ada buah lagi, ada selada lagi, ada susu. Cool. Hei, vegetarian susu. Vegan. Ja, vegan haben, tun keine tierische Sachen, aber vegetarisch tun kein Fleisch, aber trotzdem noch Eier und Milch verwenden und essen. Ada buat ngesup lagi. Ada organik Ja, was dat mushrooms. Yay. Ini quinoa. Ada quinoa salad kayaknya ini quinoa. Können wir das mit Eier? Oh, rotelinsen snacks. Salat. Next. Tajam kena Salat. salad lagi. Loh, tiga bener. Ja, ene Spanisch war ähnlich wie Vegetarier. Iya. Ja, jetzt die Brot haben wir dabei. Sehr gut. Aufbrot, sehr gut. Citron, lemon, lemon kue, lemon Das ist Vegetarier. Ya, ada lagi. Ja, cool. Aber ich kann nicht auch ein Joghurt essen. Ada lagi. Ada lagi. buat ngesup. Yeay. Umso mehr, Habis. umso besser. Wuhu. Mantap. Ich mag Kugel. Benta mau kue, Ja. aku mau makan buah. Oh ja, Kugel. Oh, yogurtnya ada 4, nah 3 ya. Saladnya ada 3. Was ist Ininya das? pastinaken, nggak tahu untuk apa ya pastinaken ya. Buat ngesup juga kali ya. Maybe. Wow, ya. Kohlsalat und Kugel. Ada buah, ada kue. Ini luar biasa, organic Austin Fields, Austin mushrooms. Apa ya? Jamur, Wir wollen die doch pflücken, oder? jamur Austin. Oh, Osterpilze. Ya, Oster ist Oyster. jamur tiram, jamur tiram ya. Yeay, ini hasil dari 4 surprise bags kita kali ini dan vlognya bersambung karena kita bakalan jemput something lagi. Yuhu, ini dia isinya. Banyak sekali buat sup. Sama wow, mantap. Pilz und Ei. Ya. Mama pengen antara buah atau mama pengen yogurt. Den habe ich schon mal gegessen. Hai, kembali lagi. Kita sudah on the way lagi. Pagi ini cuacanya bagus banget ya, sangat sunny. Padahal kemarin dikabarkan kalau hari ini tuh bakalan hujan, maybe later ya, mungkin nanti menjelang siang sore kali. Tapi ini langit di Austria sepanjang sejauh mata memandang bagus sekali. Ja, Spring is here. Ya, spring is here. Dan ini kita sudah on the way untuk menjemput surprise bag. Jadi ini baru jam 9 pagi. Kayak gitu, kita cuma bawa Yumi-chan aja. Dan ya, udah ready. Aku udah excited banget. Isi surprise bags yang satu ini apa aja. Karena budgetnya seharusnya 21 euro. Seharusnya 21 euro, jadi cuma 7 euro aja. Dan kami order 2 kemarin, itu masih ada lebih dari 5 surprise bags. Gak ada orang yang ngambil, tiap hari aku perhatikan tidak ada yang pernah mau ngambil. Jadi ini kita coba-coba karena kita juga sekalian mau hunting, mau survei something gitu, ngajakin kalian. Tapi vlognya bakal dipisah, oke? Ya udah, kita let's go. Wow, di depan ini pemandangannya bagus sekali, kayak lukisan. Ini pegunungan Alpen. The view, gengs. Oh my god. Ini kayak pemandangan lukisan gitu loh, kayak di gambar-gambar. Ini kita udah sampai. Jadi locationnya itu ada di mall. Ini mall dulu sering banget kita datangin, tapi semenjak kita pindah karena lumayan jauh ya, udah jarang sekali kesini.
Yes, kita ready ngambil surprise bags di sini. Ini BTW alis mama sinkron aja kan ya? Sinkron lah ya. Oh baby, dah yuk. Ja, gut, Komm. ist ein bisschen schal, aber... Egal, aso, no, kita sini ayo masuk yuk. Yuk, come. Come baby. Come to mama. Come. Wih. Yes, jadi kita jemput ke Dunkin Donuts. Wah. Baby lihat sini. Donut. Das doch, ja, für Dumplings oder so. Nochmal Lagi. Let's go. Ja, nochmal, bleib nochmal. Du, Lausa. Ayo, Ja. ayo, let's go. Komm, hop bei. Kann ich meinen Fußball Wah. Wow. Sampai di rumah dan angin. Astaga dragon. Yeay, surprise bag kita kali ini dari Dede ya. Wow. Let's Mari. take a look. Mari kita lihat. Mari kita buka satu box, isinya berapa? Ini kesukaan Abang Kocik. Iya. Ayo minta sini. Ayo minta sini. Mana papai? I don't know. Kau sudah hinta dis ya? Loh. Toilet? Mari kita buka ya. Ja. So. Wow, ini Lila. ada 6 donat. Kita buka lagi. Oh, die pinke schaut auch so gut aus. Die von den Simpsons. Berikutnya. Ein richtig Wow, beda-beda. Ich nehme die blau. Wow, Ich nehme blau. donat. Tunggu. Wah, Dunkin Donut surprise bags. Wow. Siapa ini? Ich nehme Bischof. Oh, der Blumen schaut auch richtig gut. Dann lass uns teilen, damit auch die hier. Kamu mau yang mana? Das hast du einmal gegessen. Ich weiß. Coba makan. Ini kalau nggak salah yang gula halus ini isinya vanilla kayaknya sayangnya, vanilla cream. Aku mau cobain yang Die ini. Blume schaut richtig schön aus. Yang ini. SpongeBob. Lecker, mantap. Lekkah? Dunkin Donut surprise bags. Oh, ini isinya vanilla juga. Save money, save food. Ja. Morgen nehme ich diesen Ich weiß es nicht. Ich bin noch Marmelade. Ist aber genau diese Marmelade. Blueberry. Der Käse gehört mir. Der Käse gehört auch mir. Für morgen. Sekarang papai. Ini kayaknya yang kamu yang mau yang Oreo. Da wir ein Biss machen. Ja. Wow. Mal probieren? Enak banget. Kamu matcha ya? Matcha? Coba mama rasain. Pistachio. Pistachio enak banget. Ya udah, sampai di sini dulu vlog
vlog kita kali ini, vlog belanja hemat, vlog surprise bags, vlog save food, save money. Ternyata Dunkin Donut juga join dan kita happy banget. Maybe kita bakalan jemput setiap 2 minggu sekali kali ya. Ya soalnya mau kan mau mana. Karena per bijinya itu harga Dunkin aku kurang tahu kalau di sini ya, per bijinya itu 2 euro berapa. Tapi ini kita save-nya banyak banget. Bayangkan kalian save banyak banget. Wah, amazing. Ya udah. Sampai ketemu besok. Thank you for watching. Sarangi. The bomb. Kebalik tuh. Simpson Donut. Iya, Simpson Donut. Wow. Also haben wir die Stadt auch von SpongeBob die Blume. Oh iya benar. Hintergrund. SpongeBob ya. Toto. Ini pakai coconut. Ja, mich auch von diese Kokosnuss. Ich habe das schon probiert. Stefan. Yummy, ne? Yumi ini dulu. Zuerst das fertig und dann nächste, okay? Habisin dulu yang satu. Die Blume hebe ich für morgen auf. Ich auch. Nein, nicht die Blume, aber ich nehme diese Simpson. Bom, da bom. Enak banget. Enak banget.